طالبوف جان محمد مربی شهر وحدت رو منظور کردن. و ما با بهرام صوفیوف اعتبار میدهیم که کار صوفیوف با پهلوان ازبکستانی چگونه صورت میگیرد. صوفیوف بهرام نماینده جمهوری تاجیکستان بعد اونی که تیلولوف بویف رو مغلوب کرد، نسیم بویف رو به دوری دوم برآمد و بهرام صوفیوف در مبارزه اول خلیفه ملا رجب رو شکست داد، پهلوان کلاب شهر و به دوری دوم برآمد. اکنون سخن در باب فروتنی و جسارت دو پهلوان کشورهای همجوار دوست و برادر تاجیکستان و ازبکستان می رود. بهرام ما خلعت سفید دارد، نماینده تاجیکستان. ورزشگر ازبکستانی با محردین با خلعت کبود است. تیلولوف از حساب تجربه مسابقه های مختلفی بین المللی البته در رقابت اول افضلی داشت، اما بهرام هم نفر تصادفی نیست. بهرام هم در سه نوع گشتین عنوان‌های ارزنده جمهوری را به دست آورده است. صوفیوف حالا رجوع میکند، دو حمله خیلی جالب انجام داد. صوفیوف پیش دستی دارد و اکنون خسرو شایف یک مربی جوان شهر کلو به این چهره نازکی کسب می آموزد. به پهلوان ازبکستانی داور بنابر سبب سستی هنرش شیدت داد ناصر قربانو. و اکنون این رقابت هم بسیار جذاب و جالب و هم پر از فلسفه غنی جدا است من فکر میکنم، چون هر ورزشگر هم چهره های اصیل استادان ورزش درجه بین المللی در کشورهای خود محسوب می‌یابند. امروز هم تیلولوف یک رجوع دیگر در سمت از بالا داشتن اصول سرکیت را، اما به فشار دستی چپ رقیب بسیار هم برای برطرف کردن این مشکلی سبب شد و بهرام به آسانی پیخست کرد که اینجا هم رقیبش تیلولوف به اصول سرکیت تکیه دارد. به این حالت اکنون باز هم برطرف شد. صوفیوف دیگر باره از بالا داشتن رو میخواهد که این هدفی همیشگی بهرام است. حالا از گریبان کوتاه‌تر داشتن و چند عنصر دیگه، چند عامل پیش پا دادن، اینجا هم قوی بودنی آمادگی پهلوان ازبکستان را نشان میدهد. بهرام باید در این زمینه، در این سمت اندک زیرک و هوشیار باشد. گمانم رقابت قبلی ورزشگر ازبک رو بهرام خوب مشاهده کرده است. ببینید چگونه امکان نمیدهد به ورزشگر ازبک. تنها یک حالت در توانست با برتری بیشتر داشته باشد از بهرام، اما در همه حالت ها ببینید بهرام فعالتر است، نمیگذارد که رقیب یگان اصول رو به انجام دهد. این هم از ملکه و مهارت خوبی بهرام در می‌آید. اما در اینجا باز رقابت ارزنده، باز اجرای اصول میتواند همان ورزشگری را پیروز گرداند که در اینجا برتری زیادتر است. اما چون شما گفتید بهرام تجربه دیده است، بهرام الکی میداند که چگونه اصول ها را اجرا کند، ما نیز امید داریم که همین رقابت بر سودی بهرام به انجام رسد، زیرا رقابت پیش از این ورزشگر ازبک توانست پیروزی به دست بیاورد. بهرام افضلی هنرش را نشان میدهد، یک مرتبه دیگر هم در این جریان فشار آورد، الکی حریف به شکم افتید. این خوب است، هر قدر که هجوم بیشتر باشد همان قدر منفعت آور می شود، همان قدر دریافتی همان راه های خوب و با ثمر و نتیجه بخش جهت امتیاز اول به وجود میاد. این همش از آغاز داشتن یا باز ببینید و حرکتی دیگر و تلاش های پای در پای وابستگی بیشتر دارد. اما صوفیوف باید این مراتبه که دوباره مجبور می سازد داور را که به پهلوان ازبکستانی توجه کند، یعنی حمله های بهرام زیادتر می شود. بله درست است، شیدای دویم رو هم داور به پهلوان ازبکستان منصوب دانست،
аз ҳисоби афзалӣ, яъне фишороварии зиёди Баҳром Суфиёв, паҳлавони ҷумҳурии Тоҷикистон, ки бештар ҳам дар 3 соли охир мо ин паҳлавонро ҳам дар ба даст овардани боз кори як лаҳзае ки дар ҳақиқат ҳам ба хатогие ки ду бори дигар ҳамин корро паҳлавони ӯзбекистонӣ анҷом дод, Баҳром муқовимат кард. ин маротиба ҳам як дафъа таваҷҷӯҳ кард барои нигоҳдошти анами ҳолати ниҳоие ки андаке руҷӯъ кард, аммо пояш аз замин бархест, иштибоҳ кард ва зареро аз даст дод. бубинед, таассуфан дар дақиқаи охирини нирӯсанҷӣ. хеле афсӯс, хеле афсӯс. бубинед Баҳром чӣ гуна фаъол буд то ҳамин даври рақобатҳо, то ҳамин дақиқаҳо чӣ гуна фаъол буд, аммо танҳо як иштибоҳ дар сониyaҳои охир тавонист ки варзишгари ӯзбек имтиёз ба даст биёрад. хуб, як шояд камбудии варзишгарон баъзан вақт ҳамин бошад ки гумон мекунанд ки дар мавриди зиёдтар ҳаракат кардану зиёдтар фишор овардан ба ҳариф, аллакай ҳариф дигар ба ҳамла намегузарад. аммо бибинед, аз як иштибоҳи кӯчак истифода бурда рақиби ӯзбекаш тавонист натиҷа ба даст биёрад ва Баҳром аз идомаи рақобатҳо баъди 1 сония на тамом дигар тавонист ба даври баъдиро хат бигирад варзишгари ӯзбек. аммо дар инҷо довар ҳамон усули сари китфро биёед як бори дигар таваҷҷӯҳ мекунем, бисёр шубҳаовар ҳам буд. чунин вонамуд сохт, чунин ҳолат ба вуқӯъ пайваст. Баҳром ист буд, фикр мекунам як лаҳзаи ист буд, барои ҳамин довар дудилагӣ ба инҷо ҳам ба миён омад. як бори дигар аз коргардон хоҳиш мекунем. ҳамон партофте ки варзишгари ӯзбек ба анҷом расонид. ду дафъа ҳамон усулро истифода кард, Баҳром муқовимат кард, бо дасти чапаш фишор оварду вазъиятро бартараф кард. ва фикр мекунам он фурсати ист буд як лаҳзае ки ҳоло як бори дигар бубинем. на, ин ҳолате нест ки инҷо ба хотири шидо додан ба варзишгари ӯзбек, инҷо ман фикр мекунам наморҳои такрориро насфан дар боби дигар чиз аст. иҷоза ҳоло партофти қаблие ки вазари паҳлавони ӯзбекистонӣ баҳогузорӣ гардид мавриди назар қарор дорад. ҳамин чӣ гуна аст, дақиқ аст. як лаҳзаи таваққуф буд, баркашид Баҳром Суфиёв ба замин рақибро фишори бештареро нишон дод ва баъдан инҷо пои Баҳром аз замин барканда шуд. чӣ гунае ки ба ҳамон ҳолати пешина биёед як бори дигар таваҷҷӯҳ кунем. ана ҳамин тартиба сари осини Баҳром гирифт. мушоҳида кардед дар инҷо нодуруст доштани варзишгари ӯзбекро инҷо ман фикр мекунам баррасӣ карда истодаанд. ягон ҷои дигар тағйир ё дигаргун кардани натиҷагирии ин рақобат нест. Тиллолов дақиқона дар ин самт ҳам руҷӯъ кард, ягон хатогиеро инҷо ҳам тасдиқ накардан. идомаи мубориза дигарбора нишон дод ки ана ҳамин тартиби, ана ҳамин партофте ки бидуни ист ба зари буд. Баҳром Суфиёв имтиёзро аз даст дод ва аз идомаи ин мубориза бенасиб шуд. бисёр ҳам дақиқона ва бисёр ҳам касбиёна ин кор истифода шуд. ба марҳилаи